Muhterem cemaat, men to'g'ri efirda, lekin men ikki telefon bilan ishlayman. Shunga ko'ra bu telefonni, mana zo'r telefonimni sterga qo'ydim. Hozir bu to'g'ri efirni qarorga oshirasiz, borig'izda anarmiyani inshaalloh saqlab qolashaqman. Men hozir shaltiratam Firdus Timayevga. Onun telefonini jiyam. To'g'ri efir mening bu zo'r telefonim stelda yata. Shunga ko'ra men uni Alo? Eshitiladimi? Hozir mening nechukdir kelib chiqmadi hali, hozir g'afur etasiz. Men to'g'ri efirda hozir Firdus Timayevga shotiratам. Nechukdir qay vaqt kelib chiqmay ul. Андыгына хәлләр була инде. Мин туры эфирда Фирдус Тимаевка шалтыратам. Хәзер. Шалтырадым инде мин, тукта. Ишетәсеңме? Менә хәзер син чыктың туры эфирга. Мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең туры эфирда карыйлар. Ләкин анда минем бер телефоным стелдә тора, шуңа күрә капкара була инде. Аңа игътибар итмәгез. Димәк, капкарага да ияләшегез. Икенче телефонымда Фирдус Тимаев. Фирдус, син хәерле көн, син инде йокыдан тордыңмы? Ничә йокыдан торасың гадәттә? Birleşe taraf. Saat 2'de de taraf. 2'de de 9'da da 10'da da artık vargan olsam 11'de de bu alayım. Böyle vakit var. Bugün nичәдә тордың? Benim turu mene ertengisiyle kichkina mala dünyaya kelib жатты da kışagıma жаткач ничектир аны саклап жаткан кебек. Мene тегесе ким сарап шулай ята ятса. Senin kichkina malayыңа ничә яшь? 2 yaşta Sidoy. 2 яшьтә Сидой. Син инде бу Radyoda Siri'de Radyoda çıktı mı işe değil koyacak. бу прямой эфир Instagramга бара, кеше карый. Аннары мен яздырып калачакмын, ләкин монда бер нәрсә күрелми, чөнки зур телефон стелдә, кичкенә телефон минем кулымда. Чөнки синең белән Radyoga fotoğraf çeker, şuna gına etmem. Мин әле генә Индус Таһировка шалтыраттым, сиңа шалтырата алдыннан безнең академик. Мин аңа әйттем, мәдәм җан исәбен алу вакытында, халык санын алу вакытында, мин әле беренче тапкыр аны ишетәм, мишәрләр дип, татарлар дип яздыру булачакмы? Ул әйтә, андый әйбер булырга тиеш түгел, без бер милләт, Себер татарлары дип тә яздыру юк, болгарлар дип тә болгатмыйбыз, татарлар дип. Син бу чиракта ничә күрисең? Мен senin nişerlikte de nişer ikeninde de ukıvıtırıp dinamikte ukıvıtırıp Alman kardeşlerle kıyeskine bildim. Sinan'da da giydim. Bizimizin aslında kerkeş Alman kardeşlerle kıyes binden nişerdi ondan tilki balık tübel nişer kişi tübel diyen sözlerde atlaydı. Onda eller gittele, eller şayarıga al. Hem ben aslında 4 yıl okuyup, ben 4 yıl işlet, ben ogradım bizimden nişer ikkenimle. Birsin etkende, ana bizim etkende de benim aksentten kelerler, kelerler dibinde aksentim var, bir evde şampulmayı. Etkende de o yılanga salam diler. Mesela Simisker'de Dustagan diler. Filminge şişmerdiler, tutmak yüzgediler, andi sizler var. O vakinde min askıma attığım, minga kadar babay varmak gelgen sözler var, aksentlar var. Dersine direkt Sibir Tatarları var, Titer Tatarları var,
Mişer Tatarları var, başka Tatarları var, hem başka Tatarlar var. Bu tege dersin etkende biz varımız da bir millet. Amında bir vakitte ulan kelip bunday sözler kuyurdu. Bu kişilerge nerse aytmayın da. Alar bir Tatar dünyasına bir tiyin fayda getirmegen kişiler otura. Bir tiyin fayda getirmegen kişiler otura. Yüzlerinin angıralığını kişiler oturalar. Tarihini bilmeyse, tarihini bilir bilmez. Benim Mişer Piriyop degen söz, bu şuluk Tatarlarını Piriyop degen sözüm. Ana eğer tepine mene şu anlatsan. Ondan şuluk Mulyanski'da, anda Mişerlerin degen ansambl var. Şu ilsiyet ettikini bunun, kısaca bu yıllık. Alar bizleri Sina Mişer'e mındağına kurum var deyip, bizleri tur etmişler. Prevestim kişiye meseleler etrafından bizimle bilir getiriyor. Men akılsa, en birincisi liseye yıllık, bırakamıyor olayım. Bana sen aldığa vermişsin. Bunda problemi çıkmış. En birincisi Instagram'ga, burak nese gördüm. İtuman tiline jırlar, Tatar tilini bitirirler deyip, ondan en birincisi olmun uğramına kulaklıklarım aşım arızdan ben çıktım. Onları bana prokuraturdan şıldırıptılar. Firdevs eğer sen balay çıksan, talpa çıkanışın, bütün iş kuzaltarız deyip. Ondan tutuy almadım, şu geliş gerek tanışım almadı. Orçada Abdullah Poykin'de de halkını polisit taşıyıp tuval tiline jırladık. 8 Ağustos videosunda koyganıyım. Bugün ikinde de programda elimine yıl yarım gitti, pandemiya öylesi oldu. Men en birinci çağırsam benim anda Tataristan flagı var. Любой şekilde basın. Üzüller tüsatlık duralar, radyoga imiş, Mişer aksentolarga geçti. Erzdişlerge geçti. Şu Moskva Tatarlarına, DJ radyoları jırlayolar. Hepsi Mişer aksenti bilen jırlıyorlar. Olarga Mişerge gerek. Demek biz kadar bizni ayırıp küçük bilgenden ataştırıyor. O bizde Tatarlarına Mişerge taklar. Olarını bitirmeye ona bulmayın. Yani Sergaç Mişerlerim var, dostlarım. Onlar bütünley olarını süz ayırmalarını koyurlar. Mine bunda yazganlar Firdevsni xalq yarata, kimningdir bosh qatirasi kela vaqt olib, nervasindagina o'ynaylar, yuri o'ynaylar degan. Bu profesyoneller gerek bitmedi. Baştan bitin bizimle koyar vakitte olacak da koyan. Neujeli mi edemin? Kavulun vakitlerine beresini kendi devlet kuyan biten belirler vakitleri uzun bularının. Değişikten tepinmekin kadar demin. Yani bir tane kızı şu yaşım içeride Tatar bulup digençler çıkanı sinterlerde iki kez taşındı. Uyuşup gittiğinde. İyi. Tatarlar kimini yazıp yatardı şu kendine beni sinek yaparlar. Çok hatırlıyorum yine malayım. Eline şey. Siyasınların da demek jurnalistlerin kışacı iken koyandık alırga kalıp kıtırga gerek gittiğinde bu yazı birinciden bizim prezidentimizle hürmet etmez. Bizim Tatar milletine hürmet etmez. Hem bizim ciddir unijat etmez. Demiş radyolarga Tatar Mişer aksentorları hem kalteplarga sarlarga tiyiştügen Mişerler çekip degen sözü halkına ayıra. Julerli bu elimine kadar buna bir söz kuyurtulmagan idi. Hem bir kasamda bunu bir Tatar rayonlarına gelip bana bir kasamda girip etkenleri verdiler. Bana şöyle dedim. Onlar çünkü tarihini bile. Avuçuna tegi halk bilen bir olurga gerek. Men Oznakay'la bütün şeyim. Men Tatar şehirinde Oznakay şehirinde tutulmuş şeyden. Onlar bile bugün ikinde biz ulları gerek. Biz ulları gerek kavul edelim. Ben siz üzeriniz uylap kararız. Hem benim Mişer deyip anda ikinde de ettiler. Bizim Mişer'e var. Mişer'e gerek taklar. O Mişer bize minne çıkmadı bitinde o. Kolayga değilsen. Seni ko'tarib gina olding endi. Mana xalq soni oluv hisobida sen Tatar deb yoza olasizmi endi? Yok, biz olayda Tatarlar jamaga. Kim etken bunda Mişer milleti kim nindi süsü o koyan çıktım. Bunda biter bakımda kökerek girip min Mişer deyip min Mişer milleti deyip bilirim şey yok.
Ей. Просто бұл татарлар да бар енді электен келген. Акцент білән чықылды, міне біздің ауылда ча білән тияшалар мәселен. Біздің Фома ауылында ча білән тияшалар. Ақсубайның Ибрай ауылында чықылдылар, аты кіртіп тилек. Анам мüşterek керек. Келмәк істағда бізден неге бізден келеді? Білерге керек. Біздағда біздің акценттан, бұны жесең енді. Ат деп тияшабыз біз. Біз акцентті тияшкенді біләбіз, аңымыз аны, нешегінде. Аны бір ебеде шап болмай жәмігі. Менә монда язганнар бик вакытында синең бу җырың анда рэп та бар, патриотик җыр, каз тәннәре чыкты, бу җырыңны да яшьләр күтәреп алыр дип язганнар. Асы халықтан тұра енді, біз міне бұл бітінде шыр юққа ғына yazılmagan, бұл бітер кесе ғына yazılmagan, жәмігі әлі анда yazганнар, янәсіріне Фирдус, Фирдусына шулай силеуге бұл жыр yazılды дейді. Жыр біріктінде yazılмай, бұл жыр үстінде yazылы шәдік біз. Демек менің ярты ел елек, демек менің бір ел елек, демек менің кішкенедерім андай қиял болған, андай жер яздырған болған. Бұл біттеріне біз ярты ел яздық. Клипті да біріктінде ғана түсіріп болмай. Клипті бір ай яздылар аны. Мұнда шул күнне клип түсірді, шул күнне нейді тезірек видео күтілерге мен еттім, давайте тезірек ястағыз әлі шығары керек қызы үшін. Етіп барасынлар әлі. Мен күнлеріне ойырған беткен. Дәрсе benim татарлар жырына мешерлер кісілген что ли? Нәге нәсілде еді бұл, нәсілде бәйтістегі. Шоқтанда менің көйбірді епдегі міне. Мен анлайым. Көйбір журналистер шыңардан пиарда басылар еді. Неге да бік көп шалтыратқылар енді. Мен бірден әйбірін анлайым. Бәлкі татар халқы құру қылық, фунған қылық, ақылды қылық. Біздің аңғыралықны білер үкімет қош білен, олысыңды ашып, нәсіз келегеніңді қылаң іштерге түсіп. Емеш менің концертқа келген да шайарулар шамаған. Келме, сені кім шақырасы менің концертқа? Менің частный концерт ол, devlet концерті түгел ол. Мен анда бірден закон нарушать еткен, налогымды төлейм, арендымды төлейм, авторский праваларымды төлейм. Мен нәрсе нарушать еткен. И чо мен халықны сырым еткен, кім мені бүгін қонақталып қайта, кім мені бүгін мұнша қалып қайта деген сөз шамаған. Біздің мешерлерде, мәселен, бұл акцион ол бірінші орында тұрады. Кімге мен нәрсе нашар үшкен, мені мұншаға қалып қайта деген сөз, бұл нашар сөз түгіл. Бұл ең бірінші міне. Әбдірахым, сіз семейде қонақта болдың әлі, Нұрлатта? Әйе, ең бірінші сен айт, мен келдім бұл ай әлі. Вот, ең бірінші сен келгенше мен сен айттым, ашар шей ішар алдына мәттен мұнша кіріп шығасың ба? Бізде қадәр шықшынды енді. Әйе. Күні ең бірінші нендер сый хырмет білән сыйлау, қаршы алу, нендер не түк көңілін көру, ол бізде мұнша. Бар мұнша кіріп шығасың ба? Мұнша кіресің ба? Мұнша яратасың ба? Мәселен, алдыға кетсе, әрбір сізге бейленерге. Һәм менә Сөйлерлік әйтем беттіге, нәрсе сөйлегендерін нелері білмей. Емеш, әлі олар бушқа кіріп отыра бей, ақшаларын түлеп кіргенде ерсің. Нақал кішілер бушқа кіріп отыралар да енді. Анары бір чайнап отыра. Ақшасын түлеп кірген менің тамашашем, менің тұрда бір көшімді сөйлетмейді. Кеше анда шәліде. Анда нәрсеге ақылынмадық. Анда Рәшид апайымды теге қызыққа шигірлер шығарады. Мәш келіп біттік біз анда мәне. Как будто бір теге зор бейрем барған жоқ концерт өткізген. Бақтық шылай болдырған дейін жоқ. Анда нәрсе мен қазір әгер тәртиплі тәрбиелі концерттің ислары кексеп үйінгеккенде битту балар. Тыңнасынар, вообще проблема жоқ. Тыңнасынар Фирусқа керіп, тыңнасынар Ришат Туфатуллин, тыңнасынар кемдер анда биккі битіне бізде, на самом деле. Элитный тәртипі концертлар биккі тыңнасынар. Бір күнге де запрет жоқ, бір күнге де не жоқ. Демек, мен онаркен концерт қоям екен, демек тамашашы былайғына келмей. Демек, нәрселер бар, нешектер, нендер стрессат шығаттырған, режиссерлар бар, нәрселер, янан тұраттырған нәрселер бар, кіші былайғына келмей. Шул Ульяновскийда біз қазір екі концерт, біз қазір 5 концерт қоямыз Ульяновскийда. Бұл не рекорд қазір, бүгінгі ештер арасында. концертларың қайда болады соңғы уақытта? Қазір мен айтсам, автономияда, Светловский автономиядан шықтылар қазір, Кливогазны, Евразия ассамблеясына қоямыз дейлермін. Бізге наоборот, бізді топовый артистларны мен әр уақытта айтсам, міне ауылдан бара тұрған артистларны души кетерге керек не? Болуға керек не? Керден үз кішағын алып, біз салып жеңістірген. Біз қоя нәрсе айтсақ, шыны яштартыңыз. Біздің біле наоборот, грубо говоря,
Соңғы вакытта концертларың кайда була? Менә халык тыңлый, алар да көтүп турсын. Benim bütün konser grafiği Döşeme'ye bir ile yapılgan Instagram'da. Şuna göre bu Michel'ler pirip деген sözünü men düğünge kine de alıp bakıyorum. Bu benim çarayım. Sen çarayım diyecek. Allah'ın sözler bilen gine men özümden tekrar bilen sözlerini prekosunda düzgerttim. Şuna göre anda bir komentar yazgan bir sözünün aslında bitirmeye gerek olsa ayrılabız zaten. Ben aslında fırsatçı yapmasınlar. Минем менә сине тыңлагач, шундый фикер туды. Жюри синең нервыңны бозарга телиләр. Тынычлыгы бозылсын дип. Менә син шушындый Olmadı onlardan. юкмы? Eğer de benim nirva bilen нәрселерге бозарган болса, eğer de benim yani naskar biletseler balamны начар сөйләсәләр, ана мин Instagram'da bir yapıp yazsam, hatıma asker biletseler. Менә шул вакытта не то что нерва, бала турында язсалар инде, ана башта язган, синдә генә булган бала, нәрсәсе бар инде моның дип. Ну, ошам икән карама минем балага. Мен бит аны шапаны чыгарам. Кичкенә нәни дип җырлый, биин үзенчә. Бер шаплана, шушы уян бала йөрәгенә генә китеп торабыз. Кешенең içindəgini yine şok katlam ben size. Yarar bina yazsınlar. Bu benim bu ayırga dörtlük etkende isim gitmedi. Benim isim gitti. Türkçede. Peki, şu ilişkiyi verdiğinde. Bizim başka problemler gördüğün içinde. Bu tel probleması. Peki biterli sıkmıyorlar jurnalistler. Şakakız biterli. Bizde sigabı alayga gideceğinde. Fransızlar bizim ayıraydı. Bu cülerlik mi bu? Prosto cülerlik. Alayga gitsen, nişlerden bizden düğün günde indigine kanılgan şahitlerini al, kanılgan şahitlerini al. Abdullah Tokadan kala anda 90% şahitler bizden nişlerine sıkıldı. Şular. Gerçekten ayırıp neyse doğru anıp yatırgan bu nişlerdik. Üzerine karasınlar ince. Benim sözüm yok burası. И главный, мене білесің нәрсеге қызық. Міне, ендігіне совещаниялар ұздырсалар да, енім тұрда сөз көзге алған екен, неге сіз бізді шақырмайсыз? Шақырыңыз бізді, неге біздің ортынан сөйлейсіз? Мен үшін оңғамын. Шақырыңыз міне, шақырыңыз, кімдердің асулары келек, кімдердің сөйлейтірген сөздері бар, шақырыңыз. Проблема жоқ. Нәрселер қазір мені шылай, шушындай сөз білен, олар менің есімді юг етермейлер. Керісінше, Пенза, Перим, Мәскеу затарлары, башқа жерде, Самара, Гулян, Гулян мешелерінің теге ашуларына қабырдылар. Өздерін айырып деділар. Әлі бұңа қазір, қашанда андай нәрсе болмады. Жүлі әлігінде бұл. Benim мұнаға білгі кемірек істеметтім, неужели яшілері бар, яшы бар, ақылы yok. Әлімгісі қанып та кеттім, что мен яш келеш, оңа қазір ақылырақ та олышықты мекен әлі. Әлі ендігіне үзімді жүлер деп жүрейдім. Вообще ақылы малай болышық. Фирдус, мен сиңа тагын акчарлыктан шалтыраттырмын шушы көннәрдә. Сиңа сорауларым бар. Бу темага гына түгел, бүтән темаларны да күтәребез телефон аша. Пожалуйста, проблема yok. Шуңа күрә миннән шалтыратып көтеп калырсың, Алла бирсә. Һәм инде шундый сорауны гына бирим, менә син ничек тынычланасың гадәттә? Мен элеккәнне чекидем. Мен нәрсә кадәр, мен аны әгәр хәзер сүгенә кадәр язмый бит әле беренче җырларда. Әйе. Мен аларга соңыннан гына укыдым мен аларны. Аларга комментарий язайдым, мен теге болай битереп аңлатып утырмайды мен сиңа теге культурның ким кебек. Ике сүз белән генә бу аларны фасилайтайын да, шуң белән санатымы санайын да мине. Теге геройлар безгә теге андай бергә җавап биреп, авыз пыстырып утырганча, лучше кигенә сөйләп баслайтасың да. Ну, түгенергә ярамый малай. Хәзер үзем не кирәк, культурны сөйләшергә, культурны язарга. Шуңа күрә мине халык тәрбияли, бар инде минем безне беребез без барыбыз да шул кешеләр, фәрештәләр түгел, һәм
Мен критиканы принимать ете білем халықтан. Шошы критиканы принимать ете білем, мен өзімні тәрбиелеймін. Мен өзімді ішілеймін. Сөзде ауыр. Мен емесі зеңгіл нәрсе түгіл. Çünkü kısılık var. Ansında bile. Bazı kişiler kayıtları spesial provokiyor dedi. Bulaydı. No, ekranına ben уже girene başladım. Daşın ileride eleki gruba cevap versem bir şey alıyorum bir. Formalayınla şekillen, formalayınla yaratmışsın mı? Senin ne işin var? Kim bilmiyorsun? Niye beni çağırmagan? Muhtemelen sıkıntı kelmedir, muhtemelen diyorlardır. Muhtemelen tek bilmişe bir kaşanda söz koyurtup onu sizlere getirgerim. Ama bu bizim valimiz kim var? Senin balan tek kişi yaşayabilmeyene. No yara bilmeyin, şundan neresi? Bu benim bana en ağır ürünler. Bir sene balanın ki eve gitarısı için çıkaramaz. O bir çocuk değil, 40 bunda güvenmişler. Peki, ederek diye sözüne itir aldığından kışıya uçlara gerek. Çok derler. Yarın iken itirge. Yaramı iken aytırge, men bunun bu söz bilen kişini ülkeletmin iken, remetmin iken degan neler var. Deyin geçerler deyler de, bizden yaşlar din kişili, destegine diyeceğiz biz abiydi, конечно. Что Nurlar, что Şistay, что Şuluk men etken şekerler, men etken yaplar. Anda din kişili, şuna göre en birinci bizde bu kişilerek, ben etken sözüne, biz turusunu eteriz, çünkü men ko'kam ranjishgan. Aytib turgan so'zni aytaman. Chunki har vaqtda menga siz aytib oldimdan o'ylarga kerak. Alloh taolani unutmasga kerak. To'xtali. Alloh taolani o'zi bu so'zlarni siylamaydi. Shunga ko'ra shu endi. Bir tanılgan artist bo'lup bir yoqdan yengildi, ikkinchi yoqdan bek og'irdi. Cevabım büyük küpüğün içinde kadar bir gerek kadar bana minimizde cevabım büyük küp. Bana mini televizyorlar, yazattıralar kadar indi politika bitmekçi olanlar, alay etmekçi olanlar, palay etmekçi olanlar. Biz hiç kına olsa da motorunu ayıttırıp ortalık sayılır. Biz kına tırlarga deyiş. Mine seni bileminde kilirseler, hazır kişi ağzından ne söylegenini bilmiş ol deb yazganlar. Şundan da bizni sen iletesin, şundan da kişi biraz ularga da tiyir sırav bilgenşe. Sen özün bizni iletesin, nişik yaşargen. Bundan içinde biraz videolarda koyarız, koyarız. No, ne saklayayım, gel, ne saklayayım, tuğanyak burada koyayım, gittiğine basıp, gel hazır bir şehir çelik istiyor, alayına yemeğe koyayım. Şu ayarlarda bula, kızıklarda bula, antıda bula, mısıda bula diye, şuna göre diye, işte kalıp salonda gazları. Ну, benim Instagram'da spesiallik kirələriydi, потому что kızısı yaptı. Benim Instagram'a kirəşdiğine rahat bulup gidədiləriydi. Her videonu kitap alamız deyilər. Şoluk uyan bulup, yerine kitap alamız deyilər. Şuna göre bilesiniz diye. Barına sana da uylap yapmayayım demek. Anla karasına ben fark kaşıgın alayım betinde. Demek benim isimini yasalanmam iken, demek hazır. Peki, eğitimde halk beni yaratayken ben nefesim kalır. Ben devam edemeyim. Ben nefesim devam ettim burada. Güzel oluyor devam etti. Bu tatlarlarda gençlerin mevkübüsünün seslerine nasıl beni yazmışlarga, beni işleyişlerge, mangaylarına fırta bulup var elektriğinde. Şu silesinler. Onlar geri tırsınlar. Yaptırakına bakın. Şahmettirey. Neyse diye her vakitte de üzerinizden ampulda bulattırıyız. Hele buna kadar 10 yıl yaşarlar bir yoktu bekliyor. Yani bir tık uzatmaganı özellikler nerçken takut da bin deyip düğününe sakınaya sıkan gibi. Şuna göre bir ana neden geldi diye 20 deyitlerim prosta girdim. Bu benim söz yok biten. Anda ilgiye kız alaydı. Alay falan dedim. İlgiye kız aldığım değil. Şokman gına değil. Sana uğurşlar. Men olarga kısaca bir rahmatli. Mana şu geri yazmışlar arkasında da bizden tege плохой пиар тоже пиар, черный пиар тоже пиар. Şuna göre kayberlere belki okşak öyle yazdırılır. Tege salavatava bir vakitine Nakım Yıkamalı yana kelgende bir Yıkamalı men
şoy yüreklenip gireyim de yardım keyfi ötüdü ama kentkiler var. Sineliminde sizlerine, PR'ına kuşat düzelttirip yazdıracaksın diye. Buna şunun gibi nasıl genetli işlerge Allah'ın yaratmak yok. Hammada yazganlar Şamkay ömür boyu silep yerde bit degenler. Tigin Mişerler torunda. Yayın o bir şoy yaratıyor değil. Hey silep yerde yaradı dip yazganlar. Hayır, değil. Bu bitinde var, bu halk sizinde var cemaat. Ana, biz bu laptoptan ne satıyoruz? Bu laptoptan ne satıyoruz? Ben, Mişer flagı yasap duymadım ben. Eğer bu emin doktorasından flagı uğruna, ili şu doktorlar jürizlerlerinde, bir akçımakka Mişerler deyip yapsam, bak yine etkileri bu dışında ne koşu geçken ben. Şu kısmıdır, doktorasından falan Mişerleri, biz düğün ekine resmiyenin konsertini yaparamadım mesela. Benim stoplarsa falan düğün içinde de diskutere seriyoruz. Loğu şehirde de. Просто ezrek. Peki şunu ne kadar afsuz ettir aldığından. Bu var indi bin ezrek diye konseptlerde bok var indi benim ezrek fayarlarım da mesela Novit'in nasıl benim şahsi konseptim şu an için girmeyiz. Problemi yok. Ben devletleşlemeyim. Rahmet olsun sana Firdus. Alo. İştesin oңuşlar. Men sana şaltıratırmın. Sen kısaca yüzünde buğa mişer kızımısın yani. Menim xатын Mişer bu anıqı. Mene Mişer xatın bilen yaşayım nise yıl. No, şu vakti münasibine nişek matur yer görünesin. Şöyle klimeli. Remis Latipov yarata bu külünü. Yok, yana gittiği mene men jurnalistler öğretken bazı tanımalardı düğün gününde onlarga pek olur. Çünkü Instagram'da hazır biz müzede mene çoluk yapmayı o bize jurnalist, bize artist çünkü kalık beni pryamoy kofi. İyi. Peki bizde hazır benim sizden alıp onların yazdığı ucu kalıkka kızık değil. Hazır koyanlar izleyin de kodunayın da olaydı. Onların da anlayın. Но есть какие-то нюансы, которые есть, belki malırgalar gerek yapılganda но есть некоторые нюансы, ben bu da evlerge, конечно, честно, bir kalılmasıydım. Bu yüzüne şaka kalsın anlatayım. Gülşeşek bilen de yazgan sana it ire, buri yeri tura diyen. Yok, aslında bilebiz. Sizde yok. Biz gibisinde ona karab konseptlarını tutmadım. İyi. Onlara karab konseptler tutmamış. Şuna göre yani bana kadar flashmob çıkar skoru. Bana kadar bu atına da flashmob çıkarım. Bana kısacası bugün morciyi ver bana. Yani tatlılar şarınlar, külmetler giyip, tatar külmetleri giyip, matürmentler birer mine video yapıp işçilerge. Ben Instagram'a koyam dedim. Ben mantıklıya. Şuna göre işem bulayık, sosyalamet bulayık. Bizden Tatarstan'da problemler bitti. Onlardan başka da o problemlerine şişerge tutuşuydu. O yıl Tatar dili değil ki onun diline şuna göre indi. Jüpar bilen başlarını kontrol etmesinler. Anda falan milyarına falan milyonuna akça bir dil etilgendiydi. Ezrek bina da versinler. Biz de birini saklasınlarız. Birini taşında ulaşırız. Bir farklılarıydı. Rahmet Firdus. Şolay vaqt tapqaning için ham endi Alloh tilasa men sana şıltıratırmın yaraymi Akçarlaqdan. Давай, я прикалываюсь. И там был главный. Теперь полиция идет, себя взять не интересно. Давай себя верни. Шо, так что biz her bir jurnalistine hürmet ederiz, yaratağız. Rahmet sizge. Bizden şulay şarşıyla tutkana geçsin. Rahmet isen sağ bol. İsen sağ bol. Давай. Пока. Rahmet. Bu turu efir bardı cemaat. Men bu zor telefonumni bilan stolga qo'ydim. Kichkina telefondan şaltırattım. Mana hozir qo'yim hali men bunda. To'xtab bo'lmadaydi bu. Ha men tokkada qo'yganim telefonimni. Şundan da Mişerler degenden Firdus Timayev bir dürüst aytdi. Mana men necha yillar bo'yi bu Mişeri bilen yaşayayım. Bu benim qarshig'im.
Буам ишәре. Кайсы авылдан икәнен әйтмим инде. Кайтып тагын безнең өй янына килерсез. Хәзер инде менә теге шундый хыялым бар иде, үземә аерым фатир алу. Менә үзем генә тору дигән сүз инде ул менә язу, сызу, шулай фатир алырга насыйп булды, Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Хатын элекке фатирда калды. Элек инде башлаган чорда мин Татарстан районында яшәдем. Булды инде хәлләр. Анда кайнана, хатын, кызым, улым үлде бит инде. Кем була инде? Кайнана, хатын, мин, кызым, улым үлде инде заманында. Шуңа күрә менә Фирдүс Тимаев белән турыдан-туры эфирга чыктым инде мин, аңа шылтыраттым. Без аның белән инде электән үк аралашабыз. Беренче тапкыр әле ул бик каты танылмаган дисәм дөрес әйтмәменки. Иҗатының башында дип әйтик. Иҗатының башында мин Акчарлыктан аның йортына кайттым. Аннан соң ул безне алып китте әнисе. Авылына, туган авылына әнисе анда безне каршы алды. Туганнары да бар иде. Шундый очрашу булган иде. Bundan nicedir yıllar элек, хәтердә түгел инде. Анда мин кайткан идем Акчарлыктагы эшләүче Нәзилә белән. Һәм әйтәсем килә, менә бу турда мин гел әйтәм, гел кабатлыйм, ләкин кеше шуны оныта. Әгәр дә син кешене күтәрәсең килә икән, аны сүк. Кеше сүккән саен югары күтәрелә, акыллы кеше. Әйе, аңлыйм мин, бик күп кеше көнләшә, үлеп көнләшә. Хәтерләсәгез, заманында Хәния Фәрхи турында да Гүре Нур белән тулсын, табын җырчысы дип әйтәләр иде. Әлегә хәтле хатын-кызлар арасында Хәния кебек җырчы юк. Ничек килеп чыга ул сәхнәгә? Гөл кебек яулап ала залны. Аны бит сәхнәдә булмаган кеше аны аңламый, тамашачыны яулап алу, ул бик зур әйбер. Минем дә менә Фирдүс Тимаев кебек концерт куясым килә, хотя бы бер концерт Уникста. Куя алмыйм мин аны. Анда аренда түләргә кирәк. Халыкны җыярга кирәк. Бөтен нәрсәгә түләргә кирәк. Менә без кибеткә кереп бушка әйбер алабызмы? Хәзер кеше аптырый. Ничек генә түләргә? Түләргә инде. Бушка кереп әйбер ала аласыңмы менә? Кибеткә кереп. Бирәләрме сиңа? 16 сумлык анда белмим. Ничә сумдыр хәзер ипи? Оныттым инде. Ипине дә бирмиләр бит. Менә ипием юк, бирегез әле дип килеп керсәң, бәрәңге, арзан инде ул кишер. Аннан тагы нәрсә анда? Кәбестә бирмиләр бит. Менә легенда дип язылган, чыннан да кемдер инде бу Фирдүс Тимаев, әйе, легенда. Бирмиләр. Шуңа күрә кешене сүккән саен ул әгәр акыллы булса, ул югары күтәрелә. Менә мин ул турыда һаман әзерлим әле, Акчарлыкка биргәнем юк, ләкин сезгә алдан әйтеп куям, Аяз Гыйләҗевне шулай ныгытканнар язучы гомер буе. Тәнкыйтьләп аның әсәрләрен теге обсуждать итеп, былай ул, тегеләй ул, алай ул, былай ул дип ул ныгыган һәм тагын бер тапкыр ныгыган драматург, язучы буларак. Инде кешене юкка чыгарасың килә икән, аны мактарга кирәк дип әйтүчеләр бар. Мактасын аны көне-төне. Көне-төне макта. Һәм кеше юкка чыгачак. Мин хәзер мине мактасалар да аптырап карыйм, нәрсә өчен бу мине мактый дип. Сүксәләр дә аптырап карыйм. Нәрсә өчен бу мине сүгә? Әгәр дә кешене сүгәсең икән, син аны үстерәсең. Көне-төне. Менә иртән йокыдан торуга гел мине сөйли башлагыз. Балаларыгызны да белмәгез, оныкларны да, дөньяны да Габдрәхим, Фирдүс Тимаев көне буе шул булсын. Ну булай булырга тиеш түгел бит. Кешенең бит үз тормышы булырга тиеш. Мин бит әйткәнем бар, менә бер тапшыруны аның алып баручысын минем күрәсем килми, мин аны карамыйм. Һәм сезгә дә әйтмим кем икәнен. Чөнки ул кешегә ул бик көчле реклама булачак. Ул бит начар дигән сүз түгел. Бәлки мин аны көнләшәмдер.
Ник мен де шундай тапшыру алып бармыйм дип. Ансы да булырга мөмкин. Ләкин менә әле мин Рөхайри Зәйдулла белән интервью эшләдем. Шуны язып утырам Акчарлакка. Мен аңа әйтәм, бер шагыйрь турында сүз бара. Монда әйтмим инде. Ну, Акчарлакта ул чыгачак, мәдәм көнләштеңме аннан? Нишләп мин көнләшим, дошманлашим ди, ул бит иң беренче чиратта үзеңне үзең бетерү. Әгәр син кешедән көнләшәсең икән, менә көнләшәсең. Син иң беренче чиратта үзеңнең сәламәтлегеңне, организмыңны бетерәсең, юкка чыгарасың. Молодец син, мин сиңа кул куям. Үзеңне үзең бетерәсең. Менә бит хәзер кем беләндер эшләсәң, шул җырчыларны сөйлиләр. Нәрсәгә кирәк ул безгә? Миңа ул эш буенча кирәк. Менә мин элек кайтадыр идем. Мәсәлән, ниндер җырчына интервью алып, хатын әйтә: "Ой, ул кияүгә чыкканмы, аерылганмы, өйләнгәнме икән белмим." Ничек инде белмисең, әле генә интервью алып кайттың бит. Мәсәлән, мин интервью алдым эш буенча. Миңа үземә кызык түгел ул. Ул җырчы аерылганмы, өйләнгәнме, аның 5 баласымы, 15ме, 25ме, миңа ул кеше буларак кызык түгел. Эшем буенча гына кирәк. Шуннан соң ул бүтән миңа андый сораулар бирмей башлады. Баласы бармы? Баласы юкмы? Ансы аңа кирәкми. Ансы миңа кирәкми. Шуңа күрә, әгәр дә кешене сүгәсең икән, син өскә күтәрәсең. Шуңа күрә, үзегезнең тормышыгызны карагыз. Үзегезнең карагыз, оныкларны, балаларны, тормышны менә бүген, хәзер нинди тормыштасыз? Ничек яшисез? Һәм менә өлкән агайлар белән сөйләшсәң дә, алар шул нигә кирип китә политикага. Күптән чиреп биткән Сталин торгызырга иде дип әйтүчеләр бар. Мин андый сөйләшүләрендә яратмыйм, андый сөйләшүләргә дә. Журналист буларак интервью алырга могу. Ә болай сөйләшмим. Чөнки миңа кызык түгел. Теге анда кирип китеп, журналист буларак әйе, эшең бара, газетага бирәсең, язма килеп чыга. Минем эшем. Әгәр дә минем эшем ул булмаса, минем эшем мәсәлән булса, бүгенге көндә мин фермада эшләсәм, агроном булып, кырда. Мин агроном эше буенча йөзер идем. Мине бер тапкыр шулай кайдыр мин Рыбныйда Наилә Арга янына кайттым кунакка. Күршедә аш үткәрделәр. Мин бер тапкыр кайткач инде 3 кабер казыдым. Кыш көне әле бу. 3 мәет үлде. Бер тапкыр шулай ашка барабыз. Ашка барганда ярый телефонын алган, миңа Наилә шылтырата: "Кайт, мәет үлде бүген дә" ди. Әнекәем, ашка барабыз бит инде. Мәет үлгәч бит инде, күмгәч соңыннан аш үткәрәләр. Мин шул көнне иртә белән торгач кына уйлаган идем. Кар яуган иде, зур, күп булып. Мин уйладым, мәйтәм бу кар, шундый зур кар, күп кар яуган инде, иеп. Мәйтәм бүген мәет булса, ничек кабер казырбыз? Һәм шул көнне кабер казырга туры килде. Анда бөтен авыл ирләре төшә, авыр түгел икән ул. Мин 3 кабер каздым беренче тапкыр. Ул авыр түгел, бергә булганда. Бераз гына казыйсың да, икенче кеше сикереп төшә кабергә. Аннары өченче, аннары син төшәсең. Фәлән дигән. Шунда монсы җәй көне булган, күршеләрдә аш уздырдылар. Теге кемнедер күмгәннәр, хәзрәт утырган. Мин иң беренче кергәнче үк хуҗадан яисә хуҗабикәдән сорап алам. Минем каршыда кемнәр утыра? Чөнки миңа әңгәмәне алып барырга кирәк бу кешеләр белән. Миңа әйттеләр, синең каршыда утыра агроном җегет. Все булды. Мин аңа бер генә сорау бирдем. Шуннан сөйләп китте. Соңыннан авылда сүз таралган: "Ай, яй Габдрәхим Хәлим икән" дип. Мин аңа бер генә сорау бирдем, чөнки агрономга сорау бирдем. Мәйтәм, иптәш агроном, исемен әйткәнмендер инде. Көнбагыш, мәйтәм, җирнең майын суыра. Чыннан да көнбагыш утырсаң, ул җирнең майын суыра. Аннан соң җир майы суырылды бит инде җирнең, ул хәл алырга тиеш. Көнбагыштан соң шул җиргә җир хәл алсын өчен нәрсә утыртырга кирәк?
Шушы сорауны бирдем генә, ул сөйләп китте. Ай-яй галим икән дип, сүз таралган авылда ай-яй бу Габдрахим икән дип. Монда бөтенләй миндә түгел, гаеп в кавычках. Бу кеше бер кеше Карнегидан сораганнар бит, ничек син бик әйбәт әңгәмәдәшкә әйләндең? Мин фәкать кешене тыңлап кына тордым дигән. Шуңа күрә кешене тыңлап тору бик зур сәнгать. Без хәзер аны эшли белмибез. Шуңа күрә җәмәгать, иртән йокыдан торуга ук гел мине сөйләгез. Габдрахим кая барган икән? Көне-төне йокларга яткач та гел мине генә сөйләгез, ярыймы? Һәм Фирдүс Тимаевны. Гел безне генә сөйләгез. Икебезне генә. Әле генә Фирдүс Тимаев белән интервью эшләдем. Мин инде Фирдүс Тимаев белән эшләгәнче үк Индус Таһировка шалтыраттым. Индус Таһировка шалтыратып, теге юлы ук интервью эшләдем. Барысын да куйдым. Минем Инстаграмда һәм Татар информда шулай ук Фирдүс Тимаевны мактап сүзләр әйттем. Ул инде Фирдүскә барып җиткән. Аның белән сөйләшү булды. Әле генә. Һәм менә бу туры эфирны саклап калдырырмын. Аны тыңлагыз. Туры эфирны. Һәм шуны әйтәсем килә тагын бер тапкыр. Фирдүс, ул безне тыңлый туры эфирда. Әле генә аның белән сөйләшү булды телефоннан. Туры эфирда. Синнән үлеп көнләшәләр. Шуны гына әйтәм. 90-нчы елларда Алла Пугачева стадионнар җыйды. Күз алдына китерге стадион халык шыгырым. Һәм шул ук вакытта бер газетаны алдым мин. Ватан Татарстан кебек зур газета. Шул газетада язганнар бер бит аны сүгеп һәм әйткәннәр. Шушы стадионга җыелган халык барысы да дураклар дип. Ничек үчләрен алырга белмәгәннәр, чөнки үлеп көнләшкәннәр. Һәм син әйткәнчә, безнең бик калын, зур тавышлы җырчыларыбыз бар. Җыйсыннар 12-ска халыкны. Халык шуларга килсен, ник килмисең? 10 көн концерт куйсыннар. Бездә, гадәттә, татар җырчыларында мин кемнәр икәнен әйтмим. Көчле, зур тавышлы җырчыларның сәхнәгә чыккач беренче сыйфатлары менә минем тавышым әйбәт, менә шушылай җырларга кирәк дип масаю чыга беренче сәхнәдә. Бу булырга тиеш түгел. Масаю килеп чыкты икән, мин ул концертны карый алмыйм инде, концертта утыра алмыйм. Менә минем тавышым шушындай. Ә ул тавышны сиңа кем бирде соң? Аллаһы Субхана ва Тәгалә, син үзең ясадың штули. Әйе, син тырышасың, ул тавышны эшләү өстендә, әйе, ансы сәбәбен кыласың, ләкин бу тавышны сиңа Аллаһы Субхана ва Тәгалә бирде. Иртәгә ул тавышны алса, син кем буласың? Дворникмы? Шуңа күрә тавыш белән масаерга кирәкми. Мин менә дөньяга танылган җырчыларны карыйм. Бу теге эстрада өлкәсендә генә түгел. Анда эстрада Тина Тернер, Мадонна, аларны чыгып басуга мин аңлыйм. Нәрсәгә дөньяга танылган, беренче чыгып басуыннан ук күренә. Опера җырчыларын карагыз, дөньяга танылган. Алар үзләрен гали тоталар. Ә безнең менә шундый тавышлы җырчыларыбыз масаеп килеп чыга. Менә мин кем? Ә син кем? Син тавышсыз. Карагыз Франк Синатраны. Мой путь дигән җырын. Менә бу туры эфир бетүгә үк карагыз. Мой путь. Франк Синатра ничек җырлый ул анда? Ничек үзен алып бара? Сәхнәдә өйрәнегез. Һәм бер урында ул бәби ди. Ягъни татарча бәби. Алар шулай әйтәләр, бәби. Ә ул мондый эстрада җырчысы түгел. Франк Синатра. Ул үз заманының бик шәп җырчысы булган. Хәзер дә ул җырны тыныч кына тыңлап булмый. Язып куйгыз, Франк Синатра, русча була инде мой путь. Юлым, тормыш юлым дип әйтергә була. Тормышым татарча. Ярый, бүгенгә эфирымны төгәллим. Сау сәламәт булыгыз. Исән сау булыгыз. Курай радиосын тыңлагыз.
Akşarlar gazetesi, üstel gazeteniz bulsun. Akşarlar gazetesini okuyunuz. Lişni özüm barıp tekşirem, Abdurrahim'den yazmalarını okudunuz mu deb sorayım. Okumagan bolsanız ikili koyam. Endi Abdurrahimni yaratığız.